si turu rapak-rapak na buang di tanang talo tirin bubatulalikan tome patulunalan tome patente mata kalapan kina siman langan suleng karana na toperan diara ulawan na dan sangka tope sapu ko komorisan na aparan kayu-kayu daw pa landa sangka lama na toruan to parenge tungkasangan na parenge lalili na patang peni yang bisa bak-bana buntau tungkasangan na ya pateng kami daya bay si mananggana kandu kudobe madona landa atama telepongan tondo kodili na kilurahan tong panambase Pak Lurah nek kapala solamintu usang ngayon kana anggan nate bay to sia tinggi surah pada tunna buang atau tumam para rata usia tinggi bisa ramah tontongan to si kambi surah pada tunna buang atau tumam para rata si salah dan sangka makarangin atau kapenong bantah Bapak Pastor Diakon Prodiakon pengantar solamintu usang ayo palamba na baru baranana anggan na tuang pendeta majelis gereja Pak Ima Pak Ustaz solamintu usang ayo kalamba anggan na mintu toruan toripo kayu kalandona tondo toripo lamba apaunganan anggan na sia-siambe sia-sindok anggan mintu rara makamban bukutang si piaderan si taranak kada si salada sangka alam telili na lepongan tondo kolili na padang ritiro padang rara masokan na inde tongkonan popong rara masokan na mantondo komenggaronto tongkonan buntu tongkonan na tangan ditondo Ikadaman kami tanan talanga sangka mirandu guburola todolo pangalentenan paniguan langa mola dirunduna pulo reke mola ditete malawangan lasiulang lasikadende epatiran sangkana indera masokan tumanda apa menulu matampu tutung pamenta dumatallo Melindo motam para pana umbo pantarisan pada tunna ganna tuna luayak kada misa na salada misa abunganda turun indo tungka tire duka lako tungka pata pai mata sehingga ia lumingkan lain niat tium bana si turu ada anak nenek si pengelola sangka todolota maapas salampa tungka sangana pai ni melo garaganda malabi pantarisana tangan di tilori kalako tangan tak pari kamatanta nadolon di poindona anggana simbol omani kilot kolorara nadolon sian nenek renge si sola sangayo kalambana baru baranana torron dindo lantelili na lepongan tondo langan launggong ka aba manina nelantang karampuan boyo nadolon lalay dikilang kaisungan to mataka lanan ito romelayo unisung maalea-lea lalinggong rokote walaran ng pana panda di bolong latasiki rokote rantian tuyo tanga pindayana na ulang kada bisa na salada bisa abungan dalam may telepongan tondok naturo inde tolalangan lautan numbatin tolaun urundunan pulo inde Mario turun di buape na sola na sana tuma abadong tungkasan kumwa tabela ko olomala abita diong suleng kararata diong timban tingayota napamanda asuleng kararata tapamintin korikan lentekta anak kanadadian bongsu na kenakan na indiraran masokan nenek gitu tungkasangan na ibu Yohana nanti pagantianan na laumbay nan nada na nenek sangka todolota iya mo tebe sorongan sepu utaduan tole lata tarima di otaru no silam dikdikan lataran depala di mereka asitaduan
si turu lantai patiran sangka si pengelola lantai kaladona sangka layu mudan dan palelean. Bulayan bokoki siman rara ati ngayoki. Yo tak madolo tu keluarga tu tak nasian namanya Pak Pemakan tak Bandung dolo. Oh ya tu kita tu Pak Pemakan tak para napi rate tumaton tajong basya mo komito kita keluarga si kami na sorong asep utadon tole anak kampo yung bay mane pira dite sagaynya dami maselo dito lako kita to lama pupangan anak kampo tama ko ite ko yung isa tongkonan anak kampo nate sa sindo ayuhana nanti batu rara masukkan siya nene gitu basya mo kami mana pira rite tahu deh Wanda besaya bintin makam bunosane. jutar kunai
Yukar, selamat pagi Om Pit. Oke, baik, selamat pagi. Lima dari orang tulung karin ini pala orang. Berarti jari lantai jelas. Kita akan optimalkan dulu jaringan ini, guys. Iyo, nadi sundun batingta sa kaparayan Mariota, la komento keluarga besar PKK Tiro Padang batu di kuah PKK kelurahan Tongko Nambase na lako batang di akademi do mai to marapo gen ato maapu kaponan nao menggaronto inde indo ta sindo Yohana nanti rara masokan inde Tongko nan popo yo may anak-anak riyan sola sila ito magana la kuha di kalita kumua painan kalon di kitima mga ulalong irande maaw tang kinasuan rombongan na keluarga besar kelurahan Tongko Nambase Rapo Makui Mata yaitu nalatan yang patarung atau konanta lalanggang ki alang letter A si taruh dapur U. Yo tabe itu susunan na ko to makatia turu to mapopangan to mapairu yo tama katia turu rombongan ya ko susi motono lan kada wisata moko yaitu to makatia lan turu rombongan yaitu to mawadang lan turu to maangkairo jadi ya to tulaka pugodar ko
Umbayan ako ato PKK na marupungan na makampay na di pero, hindi lang pero. Yo belan naman ka mo to toronindo alam may teleponan todo papayan tanda mamalik na lagu te daw sa sindo o yo nanti batu rarap ngosokan si nenek gitu o lagu kita rarap buku tanda kanan tanda kiri kemudian bikin damai babangan na tarap pemasangka batu mendaftar daya pos depan ko yang demo bisa mau komi kita dulu tuh nyentang sobat saya nasa siapa jadi lagu rarabuku joma iba pada Lembang kedemi itu mendaftar mau daya babangan na pada di bolong ko na bisa mau mi naba mai petu kasih itu pos 1 atau pos depan tuh kartismi di tama dulu jadi kominda mau tuh dulu mau oh ya malah tama dulu jadi belan namang kamu di panak tapisan tujuan usuk pakai de tarang pengamasan ka maka 5 inde lantang taulah di Garuga Ampul Lembang di Tandiada. Jadi lah petugas pos depan KDB Kartis bisa ta pamoman. Yo apalagi teto-teto gula si pangapangan bersih patu-patu ko tak morana lagi alangi kene mau komitura namu kuda bayi babangan na tarang pamasangka dah tama budaya mah kene mikartis dah kau pakai di bahasa itu ruran sangaran rata pertama mah Betul ya Pak Hotel dalam rombongan yang untuk parete bunga sambak na tidak apa bagus abang waktu sama masuk pertanyaan tanah dari betul pa bunga sambak parete na tidak apa bagus yo nanti nanti lu cuma rombongan nanti pira nanti ko ya dalam to rombongan kemarin lu tahu na Kerja jalan, macam baca kadang gitu. Ya, seperti sisanya Maria itu. Ya, jadi seperti gitu. Apalagi terus nak pakai menerampo. Ya, jadi yang seperti gitu. Oke guys, kita